Pozdrav svima. Danas sam baš poranila jer smo krenuli na pijacu. Ja mislim da je ovo jedna od najposjećenijih, najboljih pijaca na Tuzlanskom kantonu i stvarno nema čega nema. Prije smo mi stalno, ja, mama, sestre, išle poranimo i stvarno mogao je čovjek naći dosta dobrih stvari. Može i danas, samo što su naravno cijene drugačije. Tako da smo i mi danas poranili da vidimo šta ima, eto da kupimo oko nekih džidža koji nam trebaju. Pa sam snimila ovako par kadrova, nisam baš htjela previše da snimam. Znam da i narodu nije ugodno da se snimaju, tako da eto. Boja. Ima 6, 5, 11, jaja. I Ženeve, Basela, Lucena i vedo na Sangalema, samo da Robert. Ja ti već malo teo ne kažu drugi mušterije. Hoću samo da vam pokažem kakve sam tepsije našla na pijaci. One starinske prave. Evo ovo. Ovo ono baš da je zagorela. I našla sam i ovu. I sada ću fino da ih operem i da nam napravim masanjak. Dvije sam uzela za 7 maraka. Baš sam dugo tražila ovako ove starinske. Tako da evo našla sam danas na pijaci.
Evo, snimila sam vam dio puta gdje se nalazi ona radnja gdje kupimo osvježivače za prostorije, odnosno mogu i za auto i za tako te sve stvari. Uglavnom ovo je, kako ti rečem, da se zove Strada, jel da? Ekstra. Pa dole u prizemlju, evo vidite ovdje reklamu i evo tu se nalazi u ovoj kući, da kažem tako.